эмне жол белгиси? Бул круг эме тыюу салынат да. Анан обгонго тыюу салынат. Туура. Кийинкиси? Бул стоянка жок, остановка запрещен, по-моему. Или нет, стоянка запрещен. Ага, туура. Был направляющий знак прямо направо. Ага, бул канча полосага действие берет? Бул действиясы бир эле полосага действие берет. Бияка мисалы түз баратканга действие берет да, анан кийин если оңго поворот болсо, ошондой моменттерде коюлат. Ага. 3 полоса болсо баарында действие берет же бирөөнө эле? 3 полоса болсо жок, бирөөнө эле действие берет. Бирөөнө эле. Ондоп кетелик. Тоголок бул баарына, на всю проезжую часть. Канча полоса болсо баары только квадратный болсо ал именно полосага берет. Бул бир сторона эме бияк автобустун сторона эмеси, бул жакта эме мындай легковой машиналар жүрөт. Так. Эсимен чыгып кетти. Начало полосы деген знак. Начало полосы. Экени башталышы. Бул парковка запрещена по почетным месяцам, по-моему. Тура. Главная дорога. Тупик. Название қандай? По-моему, опасный обочина емес пе? Кто там? Башка знак. Кто там? Название. Ок коюлган названиясы. Бул деген транспортты токтотулмасы. Способ постановки. Баягы унаны парковка деген знак менен чогулушу келет эгер мындай болсо, демек ушундай токтотушубуз керек дегендейчи. Кээ бир учурда ушундай бордюрбу же эмне ушундай чыгарып да койсо болот экен, атайын бирок кичинекей мындай жерде көрүп элекпиз. Бул эми түшүнөм, бирок названиясын унутуп атам да. Түшүндүрө бериң сөз менен, кара сөз менен. Эме эвакуатор жүктөп кете турган жер да. Эвакуатор жүктөп кетет, туура. Работает эвакуатору. Так, бул эмне жол белгиси? Эсимден чыгып атат. Булчу? Булар төртөөнөн тең кеткен. Окуп коелук, видео. Знаки дополнительной информации, видите, указывают время суток, в течение которого действует знак, таблички. Бул болсо время действия указывает дни недели и время суток, в течение которого действует знак. Бул бирөөсү деген рабочий күндөр, бирөөсү болсо майрам күндөр, выходной раштайт. Бул названиясын билбейм, бирок түшүнгөнүн айтып берейин. Бул деген астына кетип аткан бизди пропускать этиш керек. Туура. Знаки приоритета. Бул артыкчылыгы бар. Бул тигин эле эмес да, бул наоборот биз пропускать этиш керек. Туура. Опасная обочина. Круговое движение. Препятствие слева болуп калат, а? Препятствие слева. А без препятствия? Тура. Контроль. Железный дорожный переезд не допустим. Названиясын көп жолду темир жол. Көп жолду темир жол өткөлдөрүнүн алдында многопутная железная дорога орусчасы. Тиешелүүлүгүнө жараша бир же эки же андан көп рельси бар темир жол аркылуу тосмосуз орнотулат дейт. Бул эме препятствие. Туура, препятствие. Объездной көп да, жанагы көп менен. Главная дорога. Камнепад. Дети. Азаматсыз.